بسم الله الحمد لله عدد علم الله ومداد كلمات الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Počašćen sam danas ovdje u Oberhausenu da dođem u glavno sjedište mog poziva, vašeg poziva meni ovdje od vašeg imama i vašeg džematskog odbora. Vi ste mi glavni ovo dosta što sam kružio ovdje malo oko ovih gradova, zahvaljujem se i tim imamima koji su me prihvatili, ali vama se specijalno, posebno, mahsuzile zahvaljujem, jer vi ste mi poziv poslali ovdje i ono garantno pismo da dođem ovdje iz toga. Hvala vam puno i da vas Allah zato previše nagradi na ovom svijetu. Ovo govorim s toga što je Resul alejhi selam rekao: "Men la yashkurin nas la yashkurillah." Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu zahvalan. Kad ti neko dobro čini, a on ti ne zahvaljuje, znaj da to je slab musliman i slab je čovjek. Kad bi crkvu oklanjajući, on nije dobar musliman zato što ne priznaje. Zato moramo priznavati jedni drugima i poslanik je to činio. Kad ti neko 5 puta uzajmi i dođeš ti 6. puta i on ti ne dadne i ti kažeš što me mrzi, pa 5 puta ti valjba, nemoj zaboraviti ono 5 puta i sad zbog 6. put kaže vidi kaže on mene mrzi, pa ne morate čitav život valjati, ali nemoj zaboraviti ono što je do sad bilo. To je ono što će žene koštati. Vidim ovdje žena, alhamdulillah, ima mašala, drago me velikom skupu da se obraćam. Kad je Resul alejhi selam bio na Mirađu, vidio je dženeći džehennem, kad tam više žena, ne zbog toga što je više na dunjalku žena, nego više u džehennemu žena, pa im presaopštio, a pita žena poslanika što ćemo biti u džehennemu. Šta bi mi rekli? Žene bi skontale, pa možda slabo klanjaju, možda puno pričaju. Nije to, ne slušaju ljudi, nije to, ne moraš ni slušati. Ne moraš slušati, te Boga nije smemo ni slušati. Neće zbog toga u džehennemu što ne slušaju ljude. Bolje da mi žene slušaju nego na nas, jer neko ne odgovaraju Bogu kad nam zapovjedi nešto. Onda si rahat, nemo nešto ni s glavom, samo hodaj i slušaj što ti žena kaže. Ali što će žene biti u vatri? Većina. Zna se znaš zbog čega? Evo zbog ovoga što ja sad hoću da priznam vama, što vam se zahvaljujem što ste me pozvali. Zato što žene, kad je čovjek valja, dugo valja. I jednom nešto joj baš kontra uradio, kada nisi nikad ni valju. Eto, sve mu pobatali. To je problem. Nešto ne sluša čovjeka nego što nije zahvalna, ne prizna. I nemoj da zaboraviš ono dobro koje ti je čovjek učinio. Volio bi da bi ja imao efekta i vi svi zajedno da onako malo se u sebi nasmijemo, a ne ono previše ko naglas. Ovo je bio jedan mali moj uvod zahvale moje, prvo Allahu, pa onda i vama. A drugo, da kažem zbog ovog mevluda koji vi ovdje pravite, drago mi je da ima u Njemačkoj svaki džemat svoj godišnji mevlud. To držite, to čuvajte, tu tradiciju, i u nas u Bosni neki džemati imaju ovako godišnju da se saberemo. Mi se onako sad više ne viđamo i pitamo se što nam ne ide, što se ne volimo, pa ne družimo se, nema nas. Nema bez uživo. Uživo se živi, a preko mobitela, interneta, neka i te tehnike, televizora, mi se sve manje volimo. Zato što se ne sastajemo. I ovo uživo, kad se mi ovako poredamo safove, kad se dođirivamo, onda Allah između nas uspostavlja ljubav. Ne možeš ti voliti koga ti hoćeš, nego koga ti Allah dadne da voliš. Hajde voli, evo ti 100.000 eura, voli koga ne voliš. Već volim para, ne merem njega voliti. Jer ne mereš ti voliti kad ti hoćeš. Ali kad mi budemo u džemat dolazili, dolazite u džemat. Jer Allah huwallazi allafa bejne kulubihim. On je taj koji uspostavlja ljubav. A kada se mi dodirnemo jedan drugog, onda Allah struju između nas postavi. Moramo se doditi, a to je uživo, ne mere se kod kuće doditi. Kad ja imam sad tehniku, kameru, mogu ja sa ženom pričati iz Amerike u Bosni. Ba nema te kamere ništa, priča godinu dana još ništa ne doživiti. Dok se ti ne dodiješ, ba nema tu efekta. Prema tome, to je live, uživo. Zato mi dolazimo ovdje uživo u džamiju, na ovaj mevlud i ovaj džemat, da osjetimo slast i ljepotu Islama. Jeste razumjeli što znači uživo? Nema bez džemata slasti. Bez sohbeta, trebaju nam ti sohbeti, treba nam ti halke druženja, da jednim drugima dolazimo da bi Allah uspostavio ljubav. Jer strujno kolo ne merete struja srijedi dok se ne dodiš. Jedan me je doktor fizike u Americi naučio da smo mi energija, mi ljudi, sve energija.
Šta misliš kad ti sad do svog brata staneš usah? Još da se ga dodiš. Naši Hanefije, nekad počesto Bošnjaci, ne daju se dodirivati. Ne da si isto da si šugav, da ćeš ga zaraziti. Ja sam jednom do svog džematlije stao, do svog džematlije. I ja sam se primakao ovako da se malo, nisam noge, nego samo ramena. Sahabe ovdje znaju poderat ramena. I ja da se njega dodijem, on se malo odmače. Ja se ovako nahirim da ga to, on se još, ja sam uvijek bio skrnuo na njega koliko se on od mene odmiče. Šta mu je rekao, što se ne da? A da su, ne daj Bože, žene između nas ne bi trebali kad sastavi, nego trebali da malo rastavi. On ne bi se mi onda odmakivali. Govorim realan naš život, zato dolazite u džemat da nas Allah zbliži, da nam srca, čini jedinstven, da se zavolimo. I to je jedan od načina i ovaj mevlud. Jer kroz ovaj mevlud će nas možda i poslanik zavoliti. Možda će nam šefat činiti na sudnjem danu zato što smo došli na mevlud, a mevlud je njegovo rođenje. Ovdje se njegovo ime spominje. Mi na njega salavate učimo. Jedino kaže što Bog radi, jeste što Allah na njega salavate donosi. Jeste vi svjesni koga mi imamo? Čiji smo mi umet? Allah ga blagosiva. I kad ti kažeš Allahume salli ala Muhammed, znate koliko hiljada melika tebe onda blagosiva? 70.000 melika. Znači ti kad pejgambera spomeniš, aktivirao si vas i onu. Svemir si aktivirao. Jer 70.000 meleka je onda tebi viće Bože oprosti mu. Ne moraš mi vikati oprosti, sam da donosi salavate na Islamu. Onda melek viće Bože oprosti mu. Pa bolje da melek za tebe govori. Ne jedan, nego 70.000. Allah ti 10 puta onda na tebe donosi salavat. Pa vidi i Bog to onda spominje. Samo što si njegovog miljenika spomenuo, toliko ga Allah voli. Radi njega je sve stvorio i onda se mi nadamo da ćemo imati mi fajde od naših poslanika, kao što je mali fajde imao Ebu Leheb. Vi ste čuli za Ebu Leheba, njegovog amidžu? On je bio njegov neprijatelj. I njegova žena, trnje mu bacali ispred nekog kod je hodu. Toliko su se borili protiv svog bratića. I kad je umro Ebu Leheb, Allah suru protiv njega objavio da ga je prokleo. Prokleo ga Allah. Pitao ga neko usnu, imaš li fajde što ti je Muhammed, ali sam bratić, što si mu amidža? Kaže, imam. Svakog ponedjeljka mi se olakša u mezaru. Što? Kad se on rodio, ja sam se obradovao. I dao sam mu štuluka, oslobodio robinju. Mu štuluka dao Ebu Leheb, jer tek se rodio, nije znao ko će biti, nije znao da će mu biti poslanik. Obradovao se. I on ima fajdu što je se obradovao, a što se mi ne bismo nadali našoj fajdi, što mi pejgambere slijedimo i kroz salavate i kroz život. I zato se nadamo, ko Bog da će on biti naše fađija na sudnjem danu. Molim Allaha da bude naše fađija. Amin. Evo da vam kažem živu istinu šta je salavat, koji je snag, ima moć, salavat. Kaže meni jedan dole, moj zemljak iz Nemili, ja sam inače dole kod Nemili, Zenica, čovjek slijep, rodio se slijep. Ruke mu se znoju zorova, kaže ja hoću da se ženim. Šta ću raditi, Hafize, pita me. Ja kontam šta će čovjek sad kazati slijepom, kako, šta da... Znaš šta je, prouči 1000 salavata na nijeti da se oženiš. Čudo se Allaha mi desilo. On je danas zahvalan, on mene spominje danas. On je preko interneta nju našao. I ona zna da je slijep. Ona je se ukrala. Roditelji ne daju, ali Allah hoće i ona. Jedna i 2 djece sad ima. Normalna djevojka, sve u redu, ali živi sa njim. I sad on mene pita, Hafize, kako da idem naći? Kaže, otac, djete, kuš ti naći, ne vidiš ništa. Kaže, babo, možda će ja bolje vidjeti nek drugi. Mene pripade, šta je rekao, ovo su čuda Božja. Ovo vam govorim zbog salavata. Ja sam to od Srencu jedan put upošao, došao ona, borevi para, neće mene primiti. Daj mi rekao nešto uradi, popravi. Pa vidiš da borim prema. Nema nikoga, sam ja, pol sata bi čekao. Ja šta ću, rekao, idem 3 salavata i onako puhnem u nju. Tako mi Allaha skoči, kaže, daj tu vam, kaže. Odmah uradi. Kad imate neku potrebu, 1000 salavata proučite i nanijetite na koju želju imate. Pa ćete vidjeti s Božjom pomoći čuda. Jer Allah daje, preko pejgambera, Allah voli svog poslanika, pa će i tebi dati zbog njega. Jeste razumili? Allah ga voli, radi njega je sve stvorio. Pa njegovo ime spominje, ne boj se. Sinoć sam rekao u Kelnu, evo sad jučer prekjučer policija nas zaustavi dole, prije ovoga Düsseldorfa, negdje. A mi žurimo ko na džumu u Düsseldorf. I šta ću da idem, rekao, Lentere Kejfe. Znate li to sure? To je poznato, to je čudo, sve je čudo, Kur'an je čitav čudo, ali Lentere Kejfe. Sam probajte, pa ćete vidjeti. Ja sam to 1000 puta da sad probao. I sad, vidim ono što puno njega terbijeti onoga šofera. Ne, pa žurim, ja 2 puta, 3 puta, Lentere Kejfe, puno njega. Tako mi Allah za 3 sekunde čovjek izašao. Odmah pusti kako je dobro uredio. Probajte, ja u Mostaru 2 one pune linije mi smo prešli.
onaj moj šofir nešto se zamislio, rekao, ne ide tamo vam, i on, kad policija vidi šta mi radimo, kako kružimo preko punih linija, eto i za nama, ispred nas, onaj zaleti se, vidimo, leti iz auta, čovjek se razžutio, policaj koji su rekao, veli, u budale, šta radi? A ja rekao, sad s djecom još tude, šta će biti s nama? Ba, uspijem jedan put nam 3 kefe, učim kako on otvara, ja u njega, ono puni što sam učio, jer to veli da, taj. Tako mi Allah, čovjek nakon zada kaže, ljudi je sad se umorili. To je ibret. I ništa, malo popričali i tako. Ovo je život. Nemojte sam dugo, kasnije prepričavajte šta ste danas čuli negdje na drugom sjelu. Pa proširite ono što je dobro da širimo dobro, a ne zlo. Ovo je život, islam je život, nije fantazija nego život. Ja pričam iz života i tako se ponašam i u svom džematu, tako se ponašam evo i ovdje. Znači nema fantazije, nema glumi, nego ona realnost. Pa i ovo zbog Mevluda sam sve naveo da dođete na Mevlud jer imat ćete sigurnu nagradu iz ljubavi prema Resulu. I učite salavate, učite. Jedan je, kaže, na hađ krenuo i otac mu umru u putu i vas pocrnio i on se pripu. Kad je poslije došao, ona je pobjelio, a umru mu otac. I on ga sanja, kaže, babo, šta ti je bilo, pa si pocrnio, ali kaže, kasnije ga je spasio, samo što je salavate učio. Spasili ga salavati. I ako Bog da, inače salavati, ušte, kad god imate ovako sjediti, nemoj onako sjediti. Što ona je rekao u jednoj kafani, kada nema onako sjediti, nemoj niti onako živjeti, pa uči salavat, uzmi 1000 salavata, uzmi tespi, posebno petkom, kada je petkom kod džumije proći 100 salavata, unazad 80 godina mu se griješi opraštaju. Pa nemojte kad uđete u džamiju, Allahova kuća. Ovo je njegova kuća. I nemojte spominjati svoju ženu kad ovdje dođeš njega spominji. Spominji onoga čija je kuća. Znaš da dođe čovjek u goste i okrećeš lijede od njega. Pitao bi te ovaj domaćin balon, kome si došao? Pa došao s mene da pričaj sa mnom. Kada Allah dođete, onda sa Allahom pričajte. Ovo je njegova kuća, ovo su njegovi gosti. A i hađije su njegovi gosti. Specijalni gosti, jer je Kjaba njegova kuća. A gdje je Allahova kuća još jača? Evo u današnjem srcu. Ko nema ovdje Kjabe, ko nema Bejtullaha u svom srcu, on tamo grada zidove u Meki. On će sam gleda koliko visoka Kjaba i brojat će stubove u poslaniku u džamiji. Jer on nije došao pengamberu. Jer moraš imati pengambera u srcu da mu tamo odiš. I da ga tam doživiš. Ovdje je Kjaba. I nemoj da ovo srušiš. Nemoj ovo čuvaj, nemoj ovo povrediti. A ono su zidovi, ono Ibrahim ali sam zgradio i to je naš centar. To je centar svijeta. To je ono što nas vuče. To je naš orijentir. Čudno da su muslimani ovako razjedinjeni, a imaju toliko stvari zajednički. Mi se svi muslimani svijeta oko zemlje okrećemo prema centru. Imamo jednu kiblu, jedan Kur'an, jedan ezan, jedan selam. Jednog pejgambera i opet nećemo zajedno. To je, gledaj koliko stvari imamo zajednički. Sve nas to veži. Tamo kome god kaže salam alejkum kineste razumije. Kome god rekneš salam alejkum razumije. I ovo kad sam još malo uz salavate da povežem i ovaj selam i Allah imanet. Jutro sam se osvjedočio gdje sam bio jutros. Živu istinu, rekao vidi dobro da ja sam potrefio da je to tako. Selam, evo svi razumijemo, veže na selam. Pa širit moj selam, ovo naša djeca, čao, ovo zdravo, to nije ništa. I su rekao, nako, ništa. Pa kad selam nazoveš, ima 10 sevapa. Danas 100 selama, 1000 sevapa. I dalje, nije samo sevap. Kaže Resul selam, hoćete da vam kažem kako da se volite? Evo mi se ne volimo. Poprilično pričamo što se ne volimo. Ko da nam je hobi da mrzimo. Ko da nam je to postalo obsesija. Pa kaže širite selam pa ćete se voljeti. Samo nazvaj selam. Pa ja kažem, u kući, rekao, ako te žena ne voli, ti njoj samo selam alejkum god ideš. Selam alejkum. Ili će te zavoliti ili će crknuti. Kaže, žena meni je došlo da crknem kada meni selam nazovi. Žena priznade. Ja na njega galamim, sam šuti, kada izađe i opet uđe, kaže salam alejkum. A mene pojde, kaže. A on sam salam rekao, dobro se, evo rekao, istina je ovo što ja kažem. Malo se samo da nemojte previše, dovoljno je malo da se općemo, ovo je život. Ovo mi nam pade malo zbog žena, malo samo da se opustimo, ne da Bože da ne volimo žene, jer pejgamber je volio žene, moramo i mi žene voliti, jer to je najbolji sunet koji slijedimo pejgambera, što je on volio. Ali ovo zbog žene da kažem nama ljudima, hajde da mi šutimo, da trpimo, jer će nas Allah zato graditi. Jer smo jedan filozof, hoće reći koliko je pejgamber univerzalan, da ne kažem neprevaziđeni uzor. Jedan filozof Sokrat imao nakaz ženu, izvratu. I ona bi njega stalno napad. A on šutio, a ženi kad šutiš, to još gore, ti nekad šta rekneš, ona bi još tebe gore napala, kad šutiš, šta će dalje? Ali ona nije mogla zunat, ona je uzela lonac vode i na njega salije. A onako, ko kad je bio hajirli, šuti, kad ja sam znao, posle grmljevini, bit će kiše, kad je stale onaj lonac.
Ovo je primjera nekoliko, da idemo dalje, da se krećemo kroz kuranske ajete, malo uvoda, ali za Allah emanet da vam reknem šta je jako, kako sam to pročito, ja bi sad često vikao Allah emanet. Prije sam bio protiv Allah emanet. Ovako kad se rastavimo, ako ja sad iz Bosne, vi dolazite svojim, ostavljate svoje tamo ili ovdje, vrlo bi bilo dobro kazati Allahu na emanet. Na emanet. Čovjek je krenuo na teren, žena mu trudna. Kaže mu žena, hej, kućeš ti na teren, a vidiš li da sam trudna, šta ako se porodim? Kaže, čuješ, ja Allahu na emanet ostavljam što je u tvom stomaku. I otišao. Kad je došao, žena umrla. I on nekoliko noća vidi na mezaru njeznom svjetlost. Nešto se dešava. Kaže on svojima babima, hajmo na mezar otkopati, mezar nešto ima. Jer zna šta je rekao kad je krenuo. Žena mi je bila zanimljiva. Kad su otkopali, kaže, živo dijete u mezaru. I onda mu lema rekla, da si rekao ženi, i tebe ženo Allahu na emanet, na čuvanje, i ženu bi našao živu. Ali ti si sad rekao ono što u stomaku. Jeste razumili? I to dijete naraslo, kaže, što je slično ocu. Evo to dijete, kaže, to je dijete u mezaru se rodilo. Ovo je čudo. Ali trebamo kad nešto Allahu na čuvanje, kad ti Bog čuva, ne treba ti ni više policija ni milicija. Niko ti ne treba. Jer ti Allah čuva. I zato kad krenemo negdje, ne bude samo onako bez veze Allah emanet, nego Allahu na emanet, ženo i djeco. Ostavljam Bogu na čuvanje, kao onaj što je zajem vraćao u drvo metnu pare. Jer je rekao, ja rabi, ti si mi svjedok. Boga uzeo za svjedoka. I zato kad te neko Allahom zakuni, dadni, pa šta bilo? Kad ti rekli, daj Allaha ti, jest to opasno kad ti neko traži para, ali ti mu ne mereš dati koliko on traži. A vi će daj Allaha u tebe sveziva. Ja jednom tako, nekoliko puta rekao, nemoj me, Bog mi to, ovaj jedan veći, on je bio veći baraba od mene, kaže, ja bi njemu rekao, ne dam ti Allaha mi, kaže, što me više mučiš. Ali kad te neko zakune Bogom, dadi mu 5 feninga, samo nemoj ga odbiti, jer te Allahom zakleo. Evo da vidimo na kraju još, ne znam koliko ja smijem pričati, kroz nekoliko ajeta, jesmo pobožni. Da li se Allaha bojimo? Samo da prevedemo mali komentar. Kad bi ja vas pitao da li se bojite Allaha, šta bi vi rekli? Pa eto, bilo bi nezgodno reći, ma nije me Boga strah, rekao bi, jes mene Allaha strah. Ali ovako kad vidi, jes kad je problem, kad vidimo naše ponašanje, ne izgleda baš da se bojimo. Pa evo ajeta nekoliko koji objašnjava, jesmo mu tekije. Jeste izbila osariju ila makfirati min rabbikum. Kaže Allah Đelešanu, požurite, tražit će oproste. Požurite. I zato je ovaj život kratak, treba požuriti. Ima šeitanska jedna izreka koju šeitan radi s barabama. Jeste ikad ovako čuli kad barabe se napiju pa ono uživaju. Pa mu kaže, boj se Allaha, šta to radiš? Kaže, dobro je bolan, kad ne živi se 1000 godina. Šta mu šeitan kaže, požuri bolan, pogreši, nećeš imat kad sutra. Pogreši što više i danas. Jer kratko si ovdje, nemaš ti puno vremena da grišiš. Kratko živiš, što mu šeitan govori. A nam ba mi vjernicam rekao, nego mi bi rekli, s Božje strane, požuri koji hajru radi, ko ti kaže da ćeš do sutra živiti. Pa imaš danas, kaže ja sutra, nemoj sutra danas, bola, ne daš što biti živ sutra. Odmah danas uradi što je dobro. Jer ti Allah kaže požuri. Požuri u džennet, koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Abdu had samavat valad, ojde tu je mutakin. Zato treba požuriti. I ne mjeri se nečiji život koliko si dugo živio. Kad neko živi 80 godina. Ima ljudi, oni su živi mrtvaci. Oni hodaju na zemlju, nema od njega nikakve fajde. Nije u što nije dao pare nikad, nije što nije učestvovao, nema fine djece. On je da Bog sačuva. Prema tome, život se mjeri koliko si uradio za islam, koliko živiš i kad umreš. Koja je ovu zgradu kupovoj i ova zgrada kad umreš, ostaje tvoje ovdje one pare koje si dao. Dok god se bude klanjalo ovdje, imat ćeš procenat od onih koji klanjaju. I ja ovdje što sam klanjao iz Bosne došao, svi oni koji su dali pare imat će procenat što sam ja ovdje klanjao. Jer su oni učestvovali da ovo bude. I kad umru i dalje živi. Taj živi dugo. Ko ukalemi nešto, ko napiše knjigu, ko nekog posavjetuje, ko dijete fino ostavi. On živi dugo. A ima ljudi koji umru, a nisu još ni umrli. Oni su živi mrtvaci. Nikakvog dobra od njega nema. Pa zato natječimo se da uradimo neki hajr. Da živimo i kad umremo. A to je ljepota. Ebu Bekr jednom, evo, ali sam zajtra pita, sabah se klanjao. I pita Muhammed a.s. sahabe, ko je jutros obišao bolesnika? A tek sabah. Kaže Hazret Omer, sad ćemo iza sabaha. Kad Ebu Bekr diže ruku, ja sam, kaže, obišao. Ma kad si ga uspio prije sabaha? Kaže, komšija mi bolestan, ja do džamije usput ga poselamio. Pogledajte šta Ebu Bekr radi prije sabaha, do sabaha. Pita dalje poslanik, ko je jutros zapostio? Svi šute, kaže Ebu Bekr, ja sam zapostio.
Dalje pitali se vam, ko je jutros podijelio sadaku? Nikom. Kad je Omer, sad ćemo dijeliti sadaku iza sabah, kućemo prije sabah, ne vidi se. Kad je Ebu Bekr, ja, našao čovjeka pri džami, dao mu komad hljeba. Pogledajte šta je Ebu Bekr do sabaha uradio. Mi ne moramo zamisliti danas, on samo do sabaha uradio. Pa zato požurimo, Allah nas poziva u džennet, u ljepote džennetske, gdje ćemo vječno uživati. Gdje nema više straha, ni tuge, ni mržnje, ni nejedinstva, samo vječna ljepota. I nema više ni klanjanja. U džennetu se samo uživa. Jedan to čuo, kaže da se neće klanjati u džennetu, kaže neće, kaže super, dobro, kaže, neće se klanjati u džennetu. Dok on viće super, Bog je kadar, hoće on do dženeta dogurati, jer je njemu na dinalku bilo morsko klanjati. Veli, dobro, neće se tam klanjati. Nema klanjanja u džennetu. Nema nikakve obaveze, samo uživaš. Vječno uživanje. Nema da žene više ti odu od tebe. Vječne mlade. Nema da vrše nuždu, da sline, mirišu, ljepota, a ovo na dnjavku da Bog sačuva. Prema tome, mi se trebamo boriti i nadamo se, ako Bog da 100% smo mi dženetli. Svi će muslimani dženet sam kad malo se očisti u džehennemu. Sad ko se na dnjavku malo više očisti, lakše će, prije će ući u dženet. Jeste ovo razumili? Ovdje ko se ne očisti, čistit će ga vatra. Vatra sve očisti. Zato što god ovdje na dunjalku malo, i ovdje vi u tuđini kad uzdahnite, kaže poslanik, za svojom Bosnom, imat ćete za to nagradu. Zbog uzdaha, jer ste muslimani. Jeste razumili ovo? Za željom naše Bosne i naše familije, kaže za svaki uzdah ćete imati nagradu. Neka vas ovdje, nek se islam širi ovdje, bit će Bog da hajr. Gdje god si ti, a ovo je Allahova zemlja, gdje god se nađeš, moraš Allahu robovati. I dozvoljavaju i ovi ljudi ovdje u Americi, bilo gdje, dozvoljavaju, evo vidite dok su nam dozvolili, hvala tim glasima koje nam dozvoljavaju, ovdje u Njemačkoj, da možemo mi ovako slobodno ispoljavati svoja vjerska osjećanja. Ko su pobožni? Kaže, ovaj džennet i ove ljepote su obećane mutakin, koji se Boga boje. Onda Allah objašnjava ko su ti koji se Boga boje. Da vidite, ima vas u jednoj ovoj kategoriji. Ja sam sebe udvi pronašao, udvi nisam. Nema me nešto, ne dam se. Prva je. Alladine yunfikune fi sarra'i wad darra. Oni koji daju, dijele i kad imaju i kad ne imaju. Ja mogu sad dijeliti malo više, malo prizaradim, bavim se ovako pisanim knjiga, CD-ova, pa mi lahko sad dijeliti. Ali hajde podijeli kad ne imaš. A ovdje kaže i kad imaju i kad ne imaju. Pa nam pada jedan predaja. Pogledaj kako će baraba džene zaraditi, subhanallah. Zato neko kaže, dobro je biti baraba. Biće nasmiješ dan čovjek, fali mu jedno djelo da uđe u dženet. Pita oca i matere, dajte mi jedno djelo. Samo jedno, ne tražim puno, Marko. Nema kao nikoga čeka dok vidimo šta će s nama biti. Ne da ti ni mati bolan, ti kažeš mati mene voli. Pa vidiš da će biti problem. Kad dok ja vidim hoće meni, zato neko pitu, neka hoć mi halal, kad hoće ako me ne zatreba. Ako zato nešto halal. Jest. I šta kaže, ovaj traži od familije, ne damo nikom. Kad jedan baraba tu vidi raspravu, on ima samo jedno dobro djelo. Kaže, znaš šta je ljudima, ja imam ko sam propao, evo to jedno, nema ništa više, evo ti. I dadne. I onda Allah kaže, slušaj, nisi ti milostiviji od mene. Hajde, moju milošću odvaj se u džennet. Vidi baraba zaradi s jednim, ali on je dao zadnje što ima, i što kad ima 10 eura nemaš više, dodni tu, nek imaš ništa, sad si tu 10. Dadni pa vidi kako onda Allah vraća. Ovo je, znači, džumetni. I slušajte ovo, škrti ljudi neće nikad, to bez tako, kad ima džene zabranjen. Kad ne znam koliko klanju, to bez tako, tako stoji. Kad je Allah uljepšu dženet, urije, dvorce, rijeke, i rekne dženet, blago onom ko u mene uđe. Onda Allah progovori, kad tako mi moje veličine u tebe neće škrt. Gotovo je. Ja na silu dajem kako sam ovo pročitao. Moraš davati, bilo ti žao, ne ti je žao, sam dadni. Jer šetan te viće što si dao, za cigarete ne kaže što daješ. Nema tu žal, za ja sam budala što puši. Ne, sam ja sam budala što sam dao malo kao na Sergiju. Još ako ti dadneš više ili drugi manji, kare, još ako ti žene neke šugo, šta se ti napinješ, ti najviše dao, ništa ni drugi dao. Ubite još gori, ja, kad ti žena bar pomogne, haj nesi dao, te je odmah lakše, ko da si tuđe pare dao. Ali kad te i ona napane, ubi. Nemojte ljude napadati kao šta podijele, bit će i tebi fajda, za njim živiš. Pa dijelite na Allahom putu, bit će ako Bog da, ne morate ni biti puno vam dobri, samo dijelite. Allah voli koji dijeli. Drugo, velkazi minel gajza, koji u ovom drugom projektu nema, ljud sam pa ne valjam, ono kaže, koji sržbu svoju savladavaju. Zato kad se naljutite, kad ja znam jednu rečenicu, kad se naljutiš, prošla bi te huja. Pa kada reci auzubillahi mine šeitan rađim, ja nisam nikad proću kad sam ne ljutio, uvijek zaboravim, ne da ti šeitan da ti sjetiš, nego samo daj ono što te je ufatilo.
Jedan je čovjek, žena mu došao u kuću i legu. Kaže, nisi zatvorio, zaključio vratama. Jesam, ženo. Kaže, nisi. Ma jesam, znam da sam. Ma idi ustani, nisi. Jesam, nisi. I on ustane, gruhne nogom, izbije vrate i dobro, tako vidiš li kada sam zaključio. A valja popravljati vrata, ali huja. Vidiš šta huja radi. To ono uvi kad rekne čovjeku svašta. Cezar bi brojio do 10 da se smiri. Ne treba nas Cezar učiti, prouste salavat, euzu bilu bismilu. Evo, nek bude moja fajda, što ću vas nagovoriti. Kad se ražljutite, kaže, euzu bilu bismilu. Vidiš kako Allah djeluje, blag. Jer što se zacrveniš? Šetan odla ti i ti pocrvenju. Pa poli se malo vodu, umij se, dođi sebi, znaš, dozvoli se. Jer on ti onda, on te forsira. Reci mu ono najgore što imaš reći. Uvredi ga do nebesa. Vala afina ni nas. Što sam vam rekao? Koji dijele kad ima, kad nemaju, koji se sebe savladavaju. Val kazimino gajza, jel to? Vala afina nas, koji praštaju ljudima. I ovo je, znaš, kad te neko uvredi, ti kažeš nećemo nikad halaliti. Allah tebi kaže, pa bio ti volio da tebi Bog oprosti. Ela to hibuna jagfir Allahu lekum. Evo samo sam zamisli tebe čovjek uvrijedio. I neš mu halaliti. I dođeš ti na svim dan, ti rećeš, ja rabi, oprosti me. A tebe Allah kaže, pa što ti nisi svom bratu oprostio? Pa kako ti nije stid od mene tražiti oprosta, nisi ti mogu oprostiti. Ko ti bi htio da tebi se oprosti, da ti niko ne oprostiš. Pa kada napravdi Boga, pa tamo napravdi Boga, da ti napravdi Boga, šta bu halalivu? Evo znam se da te niko nije otrehao i da te niko nije uvrijedio, šta bi halalio, ne bi ništa. Niko te nikad u životu nije napao. Pa mora neko biti budala da ti zaradiš džennet. Mora te neko otresti i ono, uvrijediti, ošteti da ti zaradiš. Kaže Šarani, slušajte ovo što je rekao Šarani. Više sam dovu činio onima svojima neprijateljima nego onima koji me voli. Mi, evo ja kao hođa, ove ljude na dunjalku što me voli, ja sam njih već iskoristio. Nema od njega šta tražiti na hiretu, ja sam dobio od njih sve. Ali oni što me ne vole, oni će biti moje žrtva hiretske, ne moji, vaši, svi koji. Onaj što te je ogovarao, on će ti dava svojih sevapa. On će ti valjati na svojim danu, pa zato kaže Šarani, ne mogu ga mrziti kad će mi valjati. Jeste razumjeli? Pa što ti više ogovaraju, svi će alhamdulillah, mašala. Zato meni drago što sam hođe što me puno trehaju, puno me, ja sam ko Bejagina, ako javna ličnost, pa puno meni pričaju, i oni što vole i što ne voli. Ali onaj što te ne voli, bit će ti dobar. I čuvaj ga dobro, nemoj ga puno napadati. Jer ti je on ahiretska tvoja žrtva. Zato mi Tejmiju kad su ukrali pare na tavafu, tu se pare kradu, baš kod Kjabi. Tu specijalci dolaze sa skalperima i tu pare. Čovjek žen dao 4.000, kaže daj da ja ću vam pare, hajde. I ovdje je razrezu, ispod grudi, skalperom izvukao 4.000 maraka. Tu nema svjedoka, nema tu milicije. Vam moraš spavati na putu, ne smijete niko ništa. Kad bi ne znam koliko para, ali tu... Ali Tejmi ukrali pare i on pošao plakat. Pa mu kaže, šejh efendi, zar ti je žao para pored Allahove kuće, pored Kjabe? Ma nije mi žao kada je para, žao mi lopova. Tu plaće zbog lopova. Kada je sutra na sudnjem danu, kako će on biti žalostan i bijedan. Vidi kako veliki ljudi razmišljaju. Zato ja kažem, imam mene u projektu ovih ajeta. Jesam ja onaj koji se Boga boji. I na kraju Allah završava, وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Oni koji kad se ogreši prema sebi, kad grijeh učini, odmah se dozovu, sjete se Allaha i zatraže oprosta. Fastakfiru lidunubihim, i zatraže oprosta. To Allah voli. Allah voli kad ti pogrešiš, priznaš da si pogrešio. I mi volimo kad ti neko te uvrijedi, rekne izvini, kad je pogrešio sam, neke priznao. Znaš, mi volimo kad nam neko prizna. I halal ćemo. I Allah voli da mi priznamo da ne valjamo. Ako rekneš da valjaš, gotov si. Šetan je zbog jedne riječi propuo. Samo što rekao, ene, hajru min, ja sam bolji od Adama, gotovo. Čim sebe ufuraš da si dobar, gotov si. Nikad nemoj misliti da dobar, uvijek traži da budeš bolji i želi to i mola Allah da te pomogne u tome. Jer on upućuje. Mi nemoj da se petljate vi da vi djecu upućujete. Nismo mi gospodari, mi smo robovi, naše je samo da upominjemo. Naše je samo da govorimo, a Allah upućuje. Nemoj da mi hranimo jer Bog hrani. Nemoj ti hraniti alati, jer to je Božje, nemoj se petljati Božje stvari. Zato su ljudi neki veliki evlije bili rad, kaže što si rad? Pa kaže ne radi ono što Bog radi. Ne brinim se za ono za čim se Bog brini. On upućuje, on hrane, mi bi djecu da bude ono što smo mi zamislili. Ne vereš ti biti od djeta napraviti on da bude doktor kada ga nije Bog stvorio, on je za šofera dobar. On je da vozi, da mehaničar da bude. A on će da bude doktor, no ne mora na silu, jer Allah je već rekao šta će biti. Zato radimo ono što je do nas i tražimo oprosta da budemo od onih koji se Allaha boje. Pa ja se nadam da nas barem, hajde ponovimo ovo, samo svetero ima nas u jednoj skupini, koji daju kad imaju, kad nemaju, ne znam, ima vas tu, drugo koji se srdu savladavaju, znači bore se sa svojim hujom, treći koji praštaju ljudima. Ovo je najlakše, ovdje ne treba para, samo reći halal će bilo, znaš, šta ti fali, ali ima u meni nešto jači od mene, znaš šta je to jači?
u tebi, šeitan. Ne znate, on viće, nemoj mu halaliti, nemoj mu prati, ti si bolji od njega, znaš šta ti je rekao, i čitav život tebe to drži šta ti je rekao, pa nek ti je rekao, šta su pejgamberu govorili, šta su radili sa njim, pa nisi ti bolji od pejgambera. Halali jer će i tebi Allah onda na sudnjem danu prostiti. Učini to zbog sebe, ne zbog njega, šta te briga za njega. I na kraju oprost, to šeitana sprži. Njega spržiše iz tih stvari. Kad vidiš stakla, Bože, oprosti, ja ne valjam. Njega to prži, a ti napreduješ. Ali nemoj se sam kasnije umisliti da si dobar. Ako se umisliš, onda si tek postao njegov brat. Kad sebi umisliš, kad neko dođe, znaš, sad u ovoj zrata, ako neko primio islam, došao tobe, a ti čitav život bio član islamske zajednice, kažeš, štaš ti si od jučer musliman. Pa ko tebi kaže da te tvoje primjereno, imaš ti napisano da je to do sad, je to staž, nisu željezari radio u rudnik pa da kaže, ja imam 40 godina staža. Pa nema staža, pa on kod znaš da te išta primio Allah. Mora njemu primiti više nek tebi. Prema tebe, nemoj se ti umišljati da ti dugo u islamu, a on tek došao. Allah zna, on upućuje. Zato Hazret Omer rekao, kad ga pitao sin, kad je rekao, Omer, volim poslanika više od sebe, kad je priznao to na kraju. Pa ga pitao sin, babo, što pejgambera voliš više od sebe? I ja smo, kada preko njega uputu saznali. Allah nas je uputio preko poslanika. I zato mi njegov salavat učimo, zato ga slijedimo njegov sunnet, jer da nije njega, šta bismo znali? On nas je podučio svemu, čak i nokte kako ćemo rizati. Evo, jedno od knjiga sam da i to usput ove da završim. Objasnio, kad ja vas sad pitao, kako se nokti rižu po sunnetu. Ja vjerujem 99%, nisam ni ja znao. Nije znao ni jedan magistar šarijata. Rekao, znaš ti kako se nokti rižu? Kaže, ne znam, rekao, piše u knjizi. Kako je poslanik rizu nokti od šehadetnjaka. Primjer, jedna od knjiga ovoj koju danas nudim, a nema ih dovoljno. Pa što zafali, ja ću vama poklanti ćemo posla za 5 dana. Da dobijete 3 knjige za 10 eura. To nije vam niko povoljniji bio do sada ovdje u Oberhausen. 3 knjige. Ovdje ima praktičan život sureta, sve od spavanja do buđenja. Znači kako izgleda jedan dan u životu muslimana sa 104 savjeta. Ova je knjiga za djecu, imaju ovdje sureta, ime namazi, kako se niti sabah podniješ, koja se sureta uči, tehijatu, kunu dova. To smo radili na jednom CD-u, snimio sureta. Snimio je tehijat, jer ljudi, ja kad vidim kad neko prida selam, kad je rekao prije proučiti tehijat, ne mere brže od mene učiti. Ili kunu dovu, ne znaju ljudi ni kunu dovi. Pa sam na CD-u jednom snimio i kunu dovu, i tehijat, i subhananje. Ovo, pa da ljudi znaju, objasnio zaštitne dove koje se uči zajedno, nauče da ste pod zaštitom Allahom, da vam ne mogu nauditi. Oni koji žele da naude. Znači, i ona osnova ašereta, to je na drugom CD-u. Ljudi imate još 4 CD-a, 3 CD, 1 DVD sa mojim izrekama, pričama. I ima i drugi CD-ova iskra života, recimo to su isto moji džinglovi, savjeti, upute, priče i tako dalje. Poput ove Allah imanet i tako dalje. Uglavnom, u drugoj opciji da vam ne puno. Na jednom, evo što mi je to napalo, CD ima ova kasida o majci, ima Hurija Razija, ima Siročiću Ahmeda, ima jedno što o smrti tako lijepo sa jednim svojim kolegom što smo tu radio, ima ime Vluda iz Zikra, Jašreta, Jezanis, sve na jednom CD, multi CD. Znači 3 CD-a i DVD 10 eura. Ovog ima dovoljno, 60 komada ovih, 64 kompleta imate ovdje. Ovako, 4 CD-a za 10, ovih ima samo 18. Pa ko želi više, a ostane, ne može ni doći na red, poručujemo za 5 dana od petka ćete preko kantića dobiti isto 3 knjige. Evo ova žuta, žene, ako vas nije Boga strah, pročitajte ovdje, pa će vas biti sigurno malo strah. Koja je fajda biti u braku? Recimo čovjek neoženjen, danas je trend da ljudi budu neoženjeni i da se razvodi. Kaže, jedan rekiat oženjenog vredi ko 70 rekiata neoženjenog. Vidi, ovo treba 70 puta više klanja što neoženjen. Pozor, ženi se ne moraš puno klanjati. Ima ženu, onda moraš i badeti sa ženom, jer ti je, kad čovjek ženu gleda, i badeti im oči. Jer je i badet gleda ženu, svoju halal ženu. Kao i oca i mater ti oči čini badet. Kjabu kad gledaš i badeti ti oči. Pa i ženu, pa onda bolje bilo ugasiti televizor, reći ženo, hajde malo i badeti im. Onaj, da se gledamo. Jer žena, evo ovi idu naći, ova ide, jel? Sa ženom, koji je? Sa ženom, jel? Mašala. Ovo je čita, vidiš, kad čovjek bez žene je pola čovjeka. Nema većeg bjednika nego ko je neoženjen. Ona se kuća čuje bečarlukom kad čovjek nema žene, to bez tako, nečim se čuje ona. Pa je pitao poslanik ko je bjednik, kažu ko nema para, nije kare ko je neoženjen. Žena ti čuva pola vjeri, pola života. I sad kad žena gleda čovjeka, kad isto dok jabu gleda. Ko jabu? Pa nisu oni alkari, tako pred. Pa sad recimo ako nije žena išla nađi, morate lafiti ako čovjeka i gleda ga ona kruži. Došla žena, i da završim sa ovim knjigama, došla žena, hoće u džihad, da pogine kao šehid. Kaže joj poslanik, ženo, hajde se ti vrati kući.
Koga god sretniš od žena, ovako im prenesi. Koja žena sluša čovjeka, to je njezin džihad. Eto, vi ste u džihadu ako slušate ljude. Ne trebaš ići ginuti, samo slušaj čovjeka, vidi fajdi. Nemoj radi njega nego da Allaha da dobiješ nagradu. Eto, to je ta ljepota, živjeti u braku, živjeti u islamu kao musliman. Nema veće ljepote. Pa na kraju, ne znam, poslije knjige kad se sve završi, ovdje što bude, i ovi sjedu, tako mi Allaha, mislim, ako budete pročitali, slušali, dovu ćete mi činiti, ja nadam se, ali ne morate nešto puno mi tražiti. Sam da me Allah zavoli, ništa više, da bude zadovoljan s nama i sa vama. I sa mnom, zbog ovih ljepota CD-a i ovih knjiga, bar nešto pročitate. I molim Boga da oprosti meni i vama što smo ovdje bili, da nam ovo bude dokaz na sudnjem danu, da nas Allah zavoli, da bude s nama zadovoljen, da nam bude na našoj vagi dobrih djela, jer smo zbog njega i njegovog poslanika došli ovdje da uživamo u ljepotama njegove vjere i salavata i tekbira i svega osnovnog. Salam alejkum.